Esta promulgación. Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kama chikuynintakama. Kay pimerimasun, tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Masua Malulia Magelia Matala Tanchipao Hankichkan Oglegon Pregona Karacha Kanuchkanchi Yapatawan Rimarininchik Nisham Programa Lanchikwan Konan Ishon Puncho Junio Quilla Pagarenga Chunga Punjao Nya Chunga Punjao Chaymanta Wachtan Paika Mungan Punjao Gonaps Apurochala Mauchelegona Pani Chala Ikona Imenegre Genere Kulechkan Kichik Kusis Hacho Yakis Hacho Wajas Hacho Imainaraj bien, con Enrique Cagawilla que ninja llegamos y ahora en 8:07 de la noche. Y vamos a jalar en Anchitari, jalar y Kuliachkan, yo que chalay, pan y chalay. Ya no huilla que man y hay cosas en huilla que man lima manta que huilla que chayamos o que le compré. Aunque hay clima mantara, grima y cosas ya, clima mantara, porque siempre clima en jalar en chic. Sena mimniwachkan chihuahua que le gona palaicona. Sename ni wachkanch ka chorego sun imagen nisjanta o video chukam para chamkach kan waka piura lao po legon para cham sucede para chamkach kan piura lao pesin sename rico legon para ikona ari kay nama para chakon ari kuchika chari muchkan pero kay nyogan chiklao manyat imanichkan sename ropai me amo kochkan punchao chiriñata Totanis, mamá chata, con emarolas ontas por aquí. A ver, ni si un puncho europeo can gaina tengare que ya europeo pisipas hachiria kot opearon ya nanda totaja. Chiri piñat okatazon chinga, nambalin chaya klimanchik total. Na machaina que antes la opericao, manamukan primera vez, sino siempre en China, aunque con un mataga tumpa más chamnichkan, coricao, a ver. Volumen alinchukachkan imainat alinchus tumpa bajo nechos a ver kaita hawachayko saksuyachayko llawaychik a ver volumen chips baja imachkan mampas a ver niveles alin yapingachkan alin chalapingachkan bien vamos a chaleco una pachaleco ni ochkan chiricao que ayacuchupaxi hasta 30 grados puncha va 30 grados camas puncha totañata gaulego una palegona haré que hasta menos 1 grado, 2 grados, depende de altura. Ya se dejaré con alto la okunaman, más chiri que hora la okunaman menos necliarica tumpa tabajarenja. Mai mi guaira pa corinan manca, ni si yo chiri con arico con apalecona. Achenia tariki que justo que huilla que iban a caer climatar y aeron antes. Saludos para Fredicito Curi, presidente de la comunidad campesina de Vincho, siempre que hay programas de Uyarichkan. Gracias a Ojichalay. Muchkan Nerik Intiray, mi Vinchos, pero malin, me gira que hay como ya invitación de quitar para subir a Jocho, teléfono, haya que hay cambio, Terik. Arimachay con Jocorat para invitación aquí. Bien, Ojichalay, pan y chalay, entonces, Hayariki, Cajaya. Ya kay programa lanchik pintari kuchkanchik yana hak sigisonchik alima periki kay ni naraura y carulian wasi pequinta nisham poglegon palegona kay barrios altos jareke punta jay colono kuna payachanan
hacendakunapa yachanan llaqtamiki chay río Rimako waqtanpirik chaypimik wasikunapas chay kincha nisqanmantaraq punta wasikuna chaypirik Ninarawray karunman karqa kunan achillay pachapi más o menos según kay willakuyman hina ninkurik asila 1:30 chaychatam riki qallarinman karqa kay Ninarawray nispa ninkurik wawqichalay panichalay o sea tuta chawpi tuta pasayllata kay Ninarawray kanman karqa hinaspariki chay wakiq miski puñuypi kakurqaku wakiq miskita punchakuskarqaku hinaspas hawanpi pacha chayuq ayqinku kay Ninarauraymanta wakiqa ñusi perderullan llapa imachantapas pachanta kamanta qullqintapas chay huk artista chaypi yachasqa payriki chayna disfraz chaykunawan churakuspan participaq chaysi chay llapa disfrazinpas kanchu chullapas llapa chantas ruparon trabajo material de trabajo rikuwaqlla imayna chay payasuchakuna manachu disfrazichankuna kan hinaspanmi chaywan rinkuriki imapas chay pukllaykunaman principalmente cumpleañoskunaman rigaw chayna kay artistapas karqa no sé payasuchachu karqa no sé ima chay karqapas pero kasqas disfrazinkuna chaysi kay material trabajo chinkan hasta punkukunata ventanakunata pakispas huk lawninman ayqinmanku kasqa porque kay Ninarawray qallakuykun quinta ninkuriki kay hatun corralon ukupi muyuriqpi wasikuna chay pukupiya entonces qhipalawkunamansi kasqa punkukuna chayntans ayqisqaku imasapas chay Ninarawray qallakuykuptin siriki husni llew wasikunaman yaykurusqa wakiqta husni yaqas qhipachisqapas rikuwaqllakunpa yaykuna chay Ninarawraymantam ninku uyarimankus kasqa bullata hinaspas chaypi ninman karqa ama chayta ruraychu imatam chayta ruranki imanasqataq chayna kanki nispas ninakunmanku karqa chaymantaqa sosigaron hinaspa huk ratullanman husni ñari qallakuyku chaymantaqa ya musyaronkuña mirakurun ñariki chay local piskanman kasqa huk local kachkan chay quintapi huknin wasipi chaypis kanman kasqa chay chatarrakuna ninriki chatarrería o almacén más o menos chayna riki kanman karqa y chayna wawqillaykuna pallaykuna nishkanku kaytaqa a propósito kañaykunku seguramente chay materialta kañaymarqaku chay pilyaspanku riki pukaqa kaypi según kay willakuymi hina pilyum karqa chay wasipiqa chay pilyu qhipallantawan kay nina qallakaykamun nispa chaypi chunka wasita puni ruparon wawqillaykuna chunka wasita puni chaypi muyuriqpi wasikunaqa achkallañas kakun husniqa chay muyuriqpi wasikunatapas afectarunmansi kasqa chay wasipi yachaqkunata afectarunmansi kasqa nispa nishkanku pero kay chunka wasitaqa nishutaya afectaron nina riki lliw ruparonman kasqa wawqillaykuna panichallaykuna más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi chaynata riki ilasunchik kay Wantalawman mallay mama Wantapi riki wawqillaykuna pallaykuna camionero riki wañukullan camionnin waqtanparuptin sirirullaptin paysi riki frutata yunkamanta apamusqa fruta qhipiyuq hamusqa riki yunkamanta Wantaman hinaptin riki kay jauja tarma nisqanpiña o sea wakla o carretera centralmanta apamurqa kay Wantaman mana kay Braymantachu chaysi jauja tarma chaypiña riki kay tayta Walter Pariachi chay camión apamuq puyterukunman kasqa porque selva centralmanta apamurqa kay Wantaman chay mercadoman riki yaqka yunkallamantachu nisnirqama waka selva centralmanta pichanakimantaraq
chaychaymanta apamunman karqa. Chay riki kay carruchallaman puytikurqa chay kilómetro 18,600 nisqanpi kay centro poblado de Tingupacha distrito Acolla nisqanpi chay camionchan puytikuspa riki paytapas hapirunqa kaypi taqñuy kachkanqa qhipanpi camion kay wiraquchaqa kaypi sayachakuchkan paypam riki chay camión nin paymi chay chofer riki kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna pay wañukullan riki chay Sasachakuypi. Walter sutin riki Walter sutin pay riki mana kutiykamunñachu paypa yanapaqninpas chay copiloton hamusqakuskas hamaytaqa payñataqsi hospitalpi grave tarikullachkan antes riki payqa escaparullasqa porque kay taqñusqa kachkan kay choferpa kanan lawmiki chaychik umachanta afectaron umanta afectaspan kisha wasankun kaymanta riki wimaron entonces kay huklaw chay copilotopi kasqanqa sanuniq chayllaman kachka derechulla kay law mas taqñu kachka nishu taqñu wawqillaykuna pallaykuna mas rimari riki mas rimari kay programallanchikpi chayñata riki iman pasakun Limapi wawqillaykuna pallaykuna kay empresa consorcio Santo Cristo nisqanpi riki wawqillaykuna pallaykuna kay Avenida Guardia Civil y Sol nisqanpi kay Chorrillopi pasajerota iskay sicariokuna riki balearon wawqillaykuna pallaykuna iskay sicario chay motopi qhispiykamun hinaspan chay carro riki chay puka achkichapi sayachaykunankama chay semaforopi esquinapi riki wawqillaykuna pallaykuna chaypi sayachaykunankama balata kachaykusqa chaypi riki pasajerota riki hapirun wawqillaykuna panichallaykuna chayna pasakun kay llakipas kay Lima llaqtapi bueno kay ninara uraypapas huklawpita qillqarachikullasqa bien chayna riki pasakun Limapi wawqillaykuna pallaykuna kay Sasachakuy chay delincuente sicariokuna riki kaypa kachachkanku runa wañuchipi claro qullqita pagaykutingu chay sicariokunaqa chaypi kallpa kachanku riki mas rimari wawqillaykuna pallaykuna chayñataq riki kay sicariokunamanta rimaspaqa transportistamanqa kay chofer de empresa mansi pagasqaku 500 solista kay empresa Etupsa kay nichkan riki unos sicarios chofer reveló que 500 solistas pagasqaku kay chofer de Etupsata wañuchinankupa wawqillaykuna pallaykuna hinaspa riki a ver chaypi riki kay según kay publicación mina nichkan 500 solistas choferman chay sicario apananpaq riki pagasqaku y justamente chay kikin chofertachu chay wañushqtachu porque kaypi mana chay partichata aclarachkanchu wawqillaykuna pallaykuna pero chay sicario wañuchisqa riki kay chofer del empresa Etupsa wawqillaykuna pallaykuna hapirunku riki chay huknin chay sicariota paysi riki willakun ari pagawarqakun qullqita nispa chaysi riki chay sicario masinkunatapas mas kachkanku taquchakuchkankuña riki hapiykunankupaq por homicidio riki wawqillaykuna pallaykuna hina kikin chofermanchu pagarqa huk chofermanchu pagarqa imaynaya chay kaypi nichkan riki 500 solista riki choferman pagasqaku huk choferta o chay choferllata choncherqaku imaynaya chay kaypi chay particha mana sumaq aclarasqachu kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu hukpas willakuy kachkan kay ate nisqa mana atepichu sino kay a ver Cristo Santo chaytaqa linchik ña Cristo Santo chaypiqa kaynanpa kasqa riki kaychata masta aclaraykusunchik kayta niwachkanchik kaynanpachata kaychata entendiykunanchik yachasqanchik hina ña willamusqayman hina kay empresa consorcio Santo Cristo o chay riki balearon riki runakunata kay empresa riki richkarqa ñatin semáforo que ñawpaqninpi esquinapi
chay semáforo pi carro sayachaykunankamas moto pi hayparusqa riki empresama bajaykuspa carromanpas subisqakuraqsi chay sicariukunaqa chaynatam nishkan chay partichata riki qunqaykusqanchik carromanpas qispisqakuraq chay motomanta bajaykuspinas balata kachayasqaku riki wawqillaykuna pani challaykuna chay baleaykuspañataq chiki bajakaramurqaku hinaspa riki chay motopi kaqlla pasakurqaku chaysi wakiqkunaqa chayta musyakuruspan hasta chay carropi riki pampakunaman sirisqaku ama chay bala hapirunanpaq yaq chay peliculapi hinarqa peliculakunallapi chaynata hawanchik riki wawqillaykuna motopi riki chay empresata hatirqa chay esquinapi semáforopi sayachaykunankama hayparon hinaspa bajaykun carromanpas qhispinraq balata kacharin balata kachaykuspa bajakaраmun hinaspan riki chay motoman qhispikuspa riki kaqlla ayqinku riki wawqillaykuna chaynanpaq kasqa riki kay Chorrillos lawpiqa wañuchinakuy rimari riki wawqillaykuna pallaykuna justo chay choferkuna wañuchiymanta rimaspa kaypi ña willakuy kachkanña desde la Comandancia General de la Policía Nacional Perú, Oscar Arriola, payriki nichkan kunan kay 2026 watapi, desde enero hasta anki kunan hariki junio pini kachkanchik hasta mayo wawqillaykuna pallaykuna suqtachunka tawa choferkunatas balearollanku naspa wañurachinku kay suqtachunka tawaqa wañusqakuna wawqillaykuna mana kirisqakunachu wañusqakuna kirisqantinkunaqa riki más al doble, triple pachaka más nin riki wawqillaykuna pallaykuna chay kirisqantinkunaqa porque wakiqkunaqa riki escaparunku wañuymantaña kaypiqa wañusqallata willawachkanchik wawqillaykuna pallaykuna chaynan chay Limapi choferkunapas manam riki puntakunata haynawatakuna rimasqanchikmi hinapas kanchu paykunapaq allin kawsakuy cualquier momento wañuykarachinmanku paykuna lluqsinku wasinkumanta cruschakuykuspa riki churinkuna ayllukunapas mana riki yachanchu kutimunqachu imaynaya kuputaq cobrachkankuraqtaq mana hukllachu achka riki delincuentekuna huknin pagaway hukninpas pagaway hukninpas pagaway nin hinaptinqa chayllapaq llamkapakunku riki wawqillaykuna pallaykuna ñataq pagachkan hukninmanpas hukninpas rikurinmi hinaptinqa ima qullqiñataq paykunapaq quedanqa antes riki hinaraq llamkapachakullachkanku pero achka empresakunataña wichqaykullanku hayninpallapas chay El Rojo, El Rápido chaykuna suspendikun riki chay trabajunkuta llumpay chay extorsión kasqanrayku wañuy lo más grave riki wawqillaykuna pallaykuna extorsionllamantaqa escapanmankuchik pero chay mana pagay munaqkunatami claro manaña qullqinkanñachu qullqi haypanñachu manaña pagayta munanñachu riki manaña pagayta munaptin ima pasakun de que simplemente wañuykarachinku wawqillaykuna pallaykuna chay suqtachunka tawa chofer riki wañukunman kasqa kunan watapi hayna watantin watantinkuna yupasqaqa hayka chofer wañukun wawqillaykuna pallaykuna chay nishkanku chofer kaypas kay Lima llaqtapiqa sasas riki llumpay sasas riki wawqichallaykuna pani challaykuna chaynatam riki rimarinku wakiqllañas llamkapachakullachkanku porque Limapi llumpayllatam chay transporte formal informal riki mirakururqa riki pekunanja valentinkunallaña riki wawqillaykuna pallaykuna llamkapachakullachkanku riki mananqakuma chay riki paykunapa profesión nin llamkakuynin hinaspa munay mana munay riki llamkapachakullanku chay wawqillaykuna pani challaykuna más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari a ver más rimari kayta imanaykusunda a ver ahora sí
Chayña tariki kay Perú mansi hamuyta munachkan kay empresa Flixbus mama Flixbus nisqa. Chayaramun imaynta kay empresa Flixbus kuna llantaquychakuykusunchik wawqillaykuna pallaykuna Flixbusta chay si llamkan Europapi Flixbus un gran empresa paykunas kay Perú suyuma hamuyta munachkanku. A propósito chosmi kay sicariokunata choferkunaman kachaykun manchakus ama llamkanankupaq porque kay empresa Flixbus yaykumuyta munachkan niskanmiki kay llamkanña wak Europapi París, Portugal, Francia, Amsterdam chaykunapi incluso Estados Unidos, Italia, España wawqillaykuna kunansi kay Perú piñarik kay llamkayta munan viajes baratos por Europa en autobús niskan kay Flixbus Españapi seden rikao empresa wawqillaykuna pero kayqa mana urbanochu sino interprovincial wawqillaykuna pallaykuna imaynam kan kay carrokuna bueno mana Limapi huklawkunallapi chayqa mejor cambiasunchik huk ejemplowan imaynam kunan kay avión pero manaraq chay empresas de aviación low cost nisqan rikaw chay low cost nisqan manaraq chayamuchkaptin chay nosotros chay kunan chay avionkuna rikaw low cost o sea bajo costo ninanmi chay chaypiqa baratuchalla cuestan wawqillaykuna pallaykuna chay avión riki kay huk watakunalla rikuriramun low cost sutiyo manaraq chay low cost chayamuchkaptin wawqillaykuna pallaykuna kay Ayacuchuman avión tiamurqa kimsa kutillata semanapiña kimsa kutillata lunes nimpichik o imay punchawpi chayamuq qunqarqunchik nisunchik domingopi chayamuq hinaspaqa martestaqa manaña miércolestaña o martesta o miércolestaña chaymantaqa jueves o viernesstaña chaymantaqa domingotaña chaynata pawata hamuq avión porque chay aviónpi puripas cuesta rico wawqillaykuna pallaykuna claro ratuchalla chayaron hora chayamiki 45 minutos Ayacuchumanta hasta Limacama wawqillaykuna claro wasikiymanta lluqsinki aeropuertopi suyanki hasta Limacama chayanaka mas chatay demoranki pero aviónman hisp'ikusqayki horamantaqa Limapiqa rikurunki 45 minutos chayapim entonces chayman yupanki rika kaymanta lluqsisqaykita aeropuertopi media hora ima suyanki media horita más Limapipas rika Limapiqa aymish bajaykuspayki pasakunki manan demorankiñachu riki wasikikama chayanaykikamaq pero depende maypi yachasqaykipipas rika chay cercallapi comas chayllapi yachanki 2 horitas wasikipiña kachkanki kay Ayacuchumanta Limapi pero chay en puntataqa riki chay avión viaja illay cuestarqa wawqillaykuna cuestarqa nisio pero kunanja barato riku wawqillaykuna pallaykuna por ejemplo kaypi niskanchik puntata hayk'ataq karqa avionpi viajay 150 por tramo 150 soles chayna karqa por tramo hasta 210 soles costarqa wawqillaykuna pallaykuna kunanja low cost hayk'ataq cuestachkan igual que empresa wawqillaykuna pallaykuna empresa baratuchallamika hayk'allata empresa gastanki 70, 60 soles aproximadamente bueno kaypi no si mamanchik yaykurun kayta maskachaykusunchik
Entonces, a ver, vamos a averiguar cuánto está costando Ayacucho. Kunan, por ejemplo, Jaikatas cuestan. ¿Ah? Ah, a ver, hostales. A ver, Caipi más Kusunchi, por ejemplo, aquí tenemos varias empresas. Ski Islands Latam Chaikonarik. Chaypi Jaikata cuestachkan, a ver, sasa más Caipi Kachkan, bueno, mañana. A ver, no importa, a ver, un ratito. Bueno, Caipi. Destino y quitachora en hispánico. Tapico tiliacho hispicamos en hispanicarán. Entonces, bueno, un barato cachcan con anjari que avión pe viaja y chay low cost. Parece que China chusme kai Flixbus nishan chayamuita monachkan en aspa llaqtan rita monachkan oqllaycona pellaycona. Chay Flixbus kay verde niqcha kay verde niqcha Flixbus sutiyo rik. Por ejemplo, Europa P hasta $3. Pasajes baratos. Por todo el mundo, viajes cómodos, autobús en Estados Unidos pues barato chay. Flixbus nishan bus nishan pe viaja y rojilegona palegona. No sé, Jaikaya cuesta chkangaipa, a ver, tapuyukusa contestaban gacho manacho. Sotiquita, chora y cae nahuacna ni son quichu. Bueno, aquí están los pasajes. Bueno, dólares ni bajagucho. Entonces, me parece que China chos me cae empresa Flixbus muy tamonachkan cae Perú man. Y en las pajas, barato chaya, pero que más barato chaya, pero que con un pasaje cachkan alcam normal. Sichunkanqa buen servicio y nas paps oran piloxenja y nas paps como chulla empresa ya apenas paja que hay más problema captimpas ratulla transbordo con taps oranja nas paja lichos me quita paron jari que chehuaca empresa con amanta o gilecona pelecona ya panata ronata riqueao un poco más barato, por ejemplo, cómodo viajan a equipaje hay que pagan que en 70 a 90 soles, el primer piso. Flixbus peja quizá y tumpa minus ya pescaron, no se imagina que angapas porque China niscanco. Empresa Flixbus me cae Perú, manchaya muy tamonachcan, transporte interprovincial niscan ruranampaj. Ña preparativo cachcan, ña ojilegona palegona, chagan nisca kichik. Ya existen ya incluso Brasil, ya existe Flixbus en Brasil. Chayta viajan equipaje ya a través de tarjetas, o tarjetas recarga. Chaykuna taps utilizan gaco, nichkanmik. Y más barato, que chaypek mana gana y monay, sino achkaronata apaspan, imagina que empresas los costos avión pe que barateara menatean konanga punchao yapi desde chay locos nishan chay avión kuna chayamos hanmantaj manaña kimsata semana piña sino punchao yapi are que chayamuchkan hasta sojta vuelo augelegona palegona punchao chayapi hasta sojta vuelo punta taja kimsa chayamorja semanapi semana piña y con anga zapapuncha avión cada rato tiamuchka y chayna empresa Flixbus chayramonga en aspaja llamkaykunqa incluso chay Flixbus se llamkan trenninpas kanse trenninpas kan chay Flix train nishan empresa internacional oqllaycuna pallaykuna rikurimuchkanpas a nivel mundial Flixbus sutiyo rikao Brasil, Italia, Londres, no sé, maykuna piñi funcionas japas, Brasil vips kachkanña. Kaypi niachkanchik Flixbus manaraqmi Perupi funcionanraqchu, pero permiso, operación chaytas manaraq huchkanraqchu transporte y comunicaciones ña solicitaron ña chaynata entendisonchik.
Ya solicitaron ya que Flixbus, que Perú pillam canampa, así que se va a la quiebra todas las empresas interprovinciales que Flixbus y hay tengo que Ministerio de Transporte y Comunicación se manara a autorizar porque hay modelo de negocio europeo Chainas Chay. Mana necesario ña chupaykunapaq ni agenciapas que solamente carga y descarga o embalaje ningucho embarque ningún chayna chayllapaq ñarika mana chay boletero con necesario sino simplemente es digital digital o playgona ña nichkan ña es una empresa alemana Alemania empresas kai Flixbus o playgona espero que ya mañana con ya autorizado ya llam canay pagnispat seguramente propuestan tare que con kainata waknata llam kasaj con ispinating Ministerio de Transporte Comunicación ñata imagínate kaya manachos kainata chuka empresas transportes con llam kan kai Perú peganis pa kai Perú piñata que a través de agencia a agencia claro chay papas agencia kan pero a través de paraderos me parece que es, no sé, imagínate copas o quizá el Ministerio de Transporte y Comunicación sabes que manan paradero ya necesitas agencia formal paradero manam chay pisaya con equipacho nis papas ningapas posiblemente que Flixbus que imaginam que colectivo chay pisaya costen apasón que Maimantaps jujaris apasun que chayna tapas llamka imanko pues no tenga chay peligran rico porque a veces ñankuna pere que se gachkan mari que manalin runa conapas asaltante con ari que nas pare que sua iman mampas no sé imagínate kachkan chay plan de negocio que empresa Flixbus para que con así que nichkan con incluso Flixbus ya es Perú ahí está nueva tecnología Nispa niwachkanchi o ojilego para icona aquí está ya to choraico sonchik kai na ñawpaq nim qhawako kai namcha waqtampa qhawakon kai verde carrocona verde pasto es color limón color un poco verduzco amarillo verduzco no chaynam kai rico ojilego para icona empresa Flixbus ñam Chile mam si hay kuchkan niskanko es a nivel mundial que empresa ya kuita monachkan bien ojele kono pelekona chayna pasakuchkan rik mana chaylla chumana chaylla chukay tukupananchik pajarizunchik kay nacionalisman tukupananchik Universidad Nacional San Cristóbal chay piriki kakusqa achkallaña vacakuna torokuna bron Swiss nishan alta calidad genética kay hariki chay fundo alpachacape rico ojilego pelegona fundo alpachacape kiso ruananko rico ojilego yogur ruananko chay vacaconatas conan ranti coronco pichachunka hanchista pero mana rantico sino kay peja niwachkanchik subasta pública nishanwansi Imagínate chay subasta pública, mano mancha chay subasta con una tarea que rexinchik choñogancha directo llamrantinchik ricainas. Caserito baja chavaya, nis parajmiki, chay negociante. Pero kay subasta piñata miki kaina joko ima producto tapas kaina uywa picas papas o carro pipas. Autopipas o máquina pipas o hasta pachapipas subastango hasta chay joyería nisqankunatap subastango imagínate chay subasta seguramente película trabajarqankichik naspa subasta ruaqta rikurqankichik chay subasta pam kan riki precio base nisqan precio base nisunchik precio base kachun kay bronzo iskuistachko awqillaywan pelaykunqa nisunchik precio base kachun 2000 ya tenme ham ofrecinay que 2000 manta más hanay chaman. Precio base es 2000, ya. Pita ofrecen que nes ham ofrecen que 2100, 2100, yo ga 2100. Pero huknin productor masiquita gustaron chay toro o chay vaca en la tenga. Yo ga 2200 tam ofrecen en es 2200 taricao. Ofrece con huk niña tanin jamana wak toro cha gustavach kan alpachaca toro manta rimas paya
Actorocha ñuqawata gustawachka mejor ñuqa apakosa yo ofrezco 2500 chayna sobenga riki wawqillaykuna manaña pipas yapanqañachu hinaptinqa chay último más ofrecerman qunqu chaymi chay subasta chay negociotaqa manan kay Perupej ancha practicanchikchu pero kanma are a veces kay institucionkuna imachakunatapas rematanmi por ejemplo carros kunata subastaman churanku achkallataña wawqillaykuna pallaykuna kay Ayacuchupipas achkatam subastataqa ruranku y principal institucionkuna rika Limapi carro más que nada subastapi kachkan pero mana subastaman yaykun carrollapi carrollachu sino wasipas alpapas terrenopas pero ñuqanchikkuna mana chaypi ancha practicanchikchu nitaqa que a través de subasta rantinchikchu. Si bien es cierto, precio base barato challa rika, pero si chum hukninta gustaron que no tenga más ofrecer con que no tenga sobikoronka presión hasta presión tapas doblean manme kitanaku tinkoja mana kitanaku y cancho mana ña hoko ofrecer en cancho y no tenga eso se que chaya pitaquearon Ari kunan kanmi seguramente que internet hay subasta vehículos o subasta propiedades ni contigo achkallaña lista lluqsikamunqa claro chaypa requisito kuna cumplen hay que depositan hay que un cierto monto como garantía chayna kunawan rikuwaqllaykuna entonces chaynata subastata rurayku nika Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga pichqachunka qanchis uywakunata seguramente vacunos mejor dicho vacachakuna riki mana torocho vacachakuna principalmente seguramente kaypi ñachkanchik ganado brun suisse de alta calidad genética nisqanta riki uywarqaku kay allpachakapi chaytam kunan kay Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga riki subasta publicawan quykaren nispa chay sikina kay allpachakapi pone apakusqa riki chay subasta pública wawqillaykuna pallaykuna y chaymantaq serisqaku ganaderokuna criadorkuna riki shumaykunamanta hamurqakupas seguramente publicarqaku a través de redes manachus chay subastataqa rikuchkaranichu pero invitación directa chukarqapas no sé pero hamusqakus productokuna especialistakuna Claro, llaqtakunamantapas mana rika allpachaka lao o kay Putaqa, Rosaspata, Huchapampa chaypi yachaqkunalachu participarqa sino productores huklawkunamanta hamukusqaku paykuna riki claro chay kitanakurqaku riki a través de subasta pública pero mana remataspachu sino presionta subichispa riki wawqillaykuna pallaykuna hinaspa paykuna nisqan allintam chay puja nisqan ari puja ninkumiki chay aranti munaq ofreciptin rikao chay puja nisqansi allinta apakuykusqa chayna nisqanku allintam chay apakuykun chay puja hinaspa kay sector ganadero nisqanta felicitaykunku paykuna riki rantiykunku allin preciollawan kay uywachakunata nin rikao mana kaypi willamuanchikchu haykaya karqa oferta mínima y haykaya karon oferta máxima chayta mana niwanchikchu allinraq kanman chay partichatawan willachaykamuswan karqa toros riki cuestaron hasta 5.000, 10.000 o 15.000 soles nispa willakunanchikpaq rikao que kay subastapeqa presionkunaqa subikun mericao como aschalla mana achkasuchu chay vacakuna pichqa chunka qanchichallamiki bien seguramente apakuqkuna riki chay razata riki llaqtankupi o ganaderiankupi mejoranankupak riki kay servichakullanqa mas rimarika wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chaynata rika Junta Nacional Jurado Nacional de Elecciones Junta Nacional de Justicia wawqillaykuna pallaykuna tayta karwanchuta disciplinayta munachkanku imaynampi pay riki mana chay ley de lesa humanidad nisqanta riki cumplichiyta munanchu chayta kay congreso manachu ruwakaykamun chay wañuchiqkuna pampachananpaq chayta riki mana pay kay tayta karwanchu rurayman churakuyta munanchu
mana pareja allin ley su captincho, sino ya se están china chay congreso para que último ley con arruamos janja paikunata favorecis para chay delincuente conata chay guanches conata chay asesino conata favorecis para ley taruaramonco. Chay también que los peligros y man trayaicos para fujimos esta cuna y wakes cuna para que complenan con chay para meroánico complenan con para nisparima cachanco hasta aquí dobilido para chay puka bilido nis jamás sutinjan ya para que cusqueño llactaron a cachcas jalari champe llacta para llam cachechcarga conanca chay muna y zapacona para brazón man wichicoy con julio chata chiqui para pas rexicharon achka jolijita inas pangare ya aputukung inas paja rita aprobanico ya pa juiz con fiscal con complena pa me mana completenga disciplina nam nis paragme are que tapop tengo rima kachachkar chay pukabilidops ya sanchina ley con atare que total tare que congreso roa caramon cochay también que ley pro crimen nis papas nichkan o ninchik mana ni ya choninko sino jiucha ninchik ley pro crimen nis kan también o criminal con apagli tam que aprobaco y conco que congreso penis pare que ninchik wa ya icona pan y chale icona chay mana complicita monancho que chay le pro que meniscan conata kaitaita carwancho porque mana que favorecencho llactaronata y conanja castigaita monachkan con domingo peristaps jargoron conan carwancho tañatachi que jargo y jayaco y congaco ojalá ya hay parte ama complicaron mancho chay gama jari que caemos gobierno ya y coruspa chay le conata tejo cachay con man yaricao conanja que junta nacional justicia que total o auxilia icona palla icona ley ni chiconata jewe paron que delincuente con por favor nimpe y naspa total yachtan chiktaga yachta más en chiconata ñogan chiconata saruko ikuan chikrik chayna tariki chayna yata kay elecciones man tarimas pa achkarima icona kachkan incluso denuncia con kachkan chay icona tarima sonchi por kay denuncia jalya sonchi que Estados Unidos pues que Salt Lake City nishan llaqta perico auxilecona palecona denuncia kunko imainampe Fujimori pag sereke nya chay votación tokuitaña chay acta roray piña falsifica muita monan manco kas falsifica muita nichkani porque mana chica voto tacho ariki choraita monarjaco sino Caipe, según que denuncia, imagina, direccionamiento de votos a favor de Fujimori en Hispanisco. Entonces, a través de la embajada de Estados Unidos para el brazo a nivel mundial, de las embajadas a través de embajadas del Perú, porque en Estados Unidos hay elección de APAN, sino embajadas peruanas, pero embajadas de Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos Donald Trump, ya. Gana china que chiqueico tam nispa en la tempa icona que fraude monco auge icona palla icona caipe niwachkanchi kirika caipe niwachkanchi chaipe rique denuncia conco sechon keiko pasaron a sanchista kai conteo votos pe en abtenga porque Caimama Keiko a través de las embajadas Liuchay acta conata falsificaramunco nispa porque mana chayllacho imaynanpitaq tawa horata demorarja chayna niskanko imaynanpitaq chay ipsos o sea apoyo chay conteo rápido tawa horata demorarja chaypi miki alli chamorjako mama Keiko pa favor nimpe nispa aunque claro chay resultados pe mana favorecer gacho Keiko taja pero ichaja pa favor nimpe sa chayna tanichkanko inas papas achka denuncia con akachka ojillaykuna pallaykuna kay mama Keiko pajrik chay voto kuna direccionas hankomanta kay ciudad de Salt Lake nisqanlawpis chay pasakuman karjina kay Estados
Unidos perique wawqillaykuna pallaykuna incluso videokunapi chay pasakuchkan denuncias públicas. Chayñata riki chaynallataq kay votokuna riki kay picharimanta manaraq kay Ayacuchoman chayamuchkanraqchu. Por ejemplo, kay distritos Villa Virgen, Villa Quintariana, Cielo Punco, Manite, Quimbiri, Pichare, Unión Ashaninka, chayaqariki wawqillaykuna pallaykuna zona Cusco manam Ayacuchopaqchu. Chayqa rinan hasta Quillabamba mantañataq Cuscoman, Cusco mantañataq riki Limaman, chaynapi chay votokuna riki yupasqa kananpaq. Entonces mana kay Ayacuchomanchu kay Quimbiriqa pertenecen, pero claro kay San Pancho, kay Santa Rosa, kay Huantaman pertenece, chay chimpanmi waka zona Quimbiri wawqillaykuna pallaykuna, zona Quimbiri, Pichari, chayqa Unión Ashaninka chaykunapi botunchikuna hinallaraq puñukuchkan botunchikuna nichkani kay seguramente programata uyarimuchkankichik chay zonakunapipas, así que hinalla suyaykunaykichik. Imaynanpis mana apachkankuchu kay piriki nichkan ari clima mal kachkan hinaptinmi chay votokunata mana apayta atichkanikuraqchu nispa riki nichkanku. Ciertuchu chay chay nispallachun chay votota chay llapa actata kicharuspan falsifica imachkankupas, chay falsifica ninchik riki chay resultados oficialista anulaykuspa huk ruraymiki, chay sutin falsificación anki kaypiqa riki mana chaynanpatachu ninku sino fraude nispa chaynanpa rimayriki wawqillaykuna pallaykuna. Kay rimarichkan incluso ña redes socialkunapipas chay butaqkunapas Nicaramunña kay Ayacuchoman hamuspanku o a través de redes sociales nichkanku riki butuyku manaraq picharimanta lluqsimunraqchu, butuyku faltanraq yupachaykunapaq nispa butuykichik quizá riki kaykupa favorninpipas kakuchkan riki. Entonces kaypi nichkan desde la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales OTP Quillabamba paykuna nichkan ejércitom apamunqa chay llapa actakunata chayachimutinchiki ñuqayku apasaqku nispa. Así que manas avionpas tianchu kay puyukuna kasqanrayku nichkan. Avionkunas mana tianchu puyukuna kasqanrayku chay avion nintakama qhipichimunuspariki mandamunankupa encomiendate mandamunankupa. Así que zona Valle Río Apurímac N Mantaro mama N jariki más orayña kay Pichari jariki kay San Pancho jariki kay orayña kay ñuqanchikpa lawllamiki, pero nisunchik N nispa más orayña kay Mantaro ya más orayña riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaykunamanta mana votokuna lluqsimuchkanraqchu. Suechaykuna hinallachkanqa ima nacionman ña kunanqa martes piña kachkanchikpas. Tenqa chaykunawanchiki justamente kay yupay riki faltachkanraq riki, porque 96% llapiraq kachkan conteo de votos wawqillaykuna 96% llapirqa. Chaynataq Estados Unidos a través de sus embajadas Nicaragua rikaypi ña paykunaqa ña Donald Trumpas Nicaramusqa ñuqchu chaychataraq rimachaykusunchik. Donald Trumpas kamas chay conteo imaninmi chay nata rika chay boca de urna manachu kayku ganadorqa chay las 6 llata las 5 llata chay elección tukuyllata manachu publicaykaramurqaku boca de urna kaykum ganaron nispi natinsi chay tayta Donald Trump riki kusikuymanta kaqaya mama kayku ganaron paywanqa Peruwan llaqta riki ñuqapa makiypi llapa imanta qhipikamunaypaq nispa riki kusisqa kasqa wawqillaykuna pallaykuna. Imaynanpis kani llapa iman qhipikamunan chaqay anki kay sábado domingutaña chaymanta rimasunchik, pero adelantamos Venezuelapi ñaskay ejército de Estados Unidos yaykukuykun chay minakunaman hinaspansi chay 40 dueñuyakuykun de frente wawqillaykuna pallaykuna. Seguramente kay gobierno chiki chay concesión nisqanta quykun Venezuela pega
petróleo tanto chay jori minankuna estatalmi kawqillaykunaman manan privatizasqachu estatal estadopam tenqa imaynanpita estadopa kachkaptinqa chay Estados Unidos ejércitoqa yaykurunqa chay minakunamanga chay jurin dueñoyaqa chay suwakunanpaqya chay seguramente gobierno tarikutachkan chay minata qhuway concesionaway ñuqa llamkasaq hinas pagasayki propinachallata nispachik jikutachkan riku wawqillaykuna pallaykuna entonces chaynata kay Perupi ruayta munachkan por ejemplo kay Perupi kachkan litio kay punulawpi arquipalawpi kakuchkan qhuri mana chay qhurillachu chaqaya kakuchkan riki chay cobre famoso cobre kay Perú suyunchik riki entre los primeros productores de oro, plata, cobre nichkanmi oro, plata, cobre pe qhullqisa pagakunchik pero chay qhullqita mana llapantachu rikunchik sino solamente sapa pachakmanta huk solchallata iskay solchallata rikuchiwanchik chay impuestokunata paganmanku rantiwaswanchik prisionta sapa chay paykunaqa riki chay onzanpim rantikunku chay sapa onzamanta pagawaswanchik qhullqiq kakunmaya mana pagawanchikchu ni huk soltapa riki solamente chay concesión nisqan chay impuesto chaychakunallata riki pagan impuestotas pagankuchu solamente chay concesión nisqallanta riki paganku wawqillaykuna chay impuestokunamantapas haykatañataq rimanchik qhurimantaqa paykunaqa apakunmi llapa chay impuestotapas chay IGB 18% nisqantapas nisqanchikmi chay puntakuna chaytaqa rimanchikmi riki Estados Unidos a través de su embajada Nicaragua riki chay yupachaykuyta suyachaykusunchik ñuqanchikqa riki qhawachkanchikmi kay imaynam kay elecciones apakurqa kay Perú suyupi nispa riki kay embajador pone riki rirqa jurado nacional eleccionista incluso locales votacionkunatapas rispa visitarqa llamkaq tukurqa pero manam chaychu ruranan Estados Uniospaq simplemente wasinpi tiyachakunan qhawaylla qhawamunan riki imaynam apakusqantapas porque chaypaqa sutin injerencia wawqillaykuna pallaykuna imataq chay injerencia niyqa riki paykunamiki mitikamuchkan ña cucharachanta riki chay ninan mana chayllachu riki kay rimaytaq chisi tutamanta rikuriramun wawqillaykuna pallaykuna hayna punchawmanta kay ima rimay kay Ipsuspi llamkaq chay tayta Alfredo Torresmi chay presidente ejecutivo de Ipsos chay Ipsosmi chay empresa encuestadora chay Ipsoswanmi llamkasqaku kay transparencia nisqan hinaspamiki chay domingo tutata 9:30 casi las 10 mamuchkaspa riki anunciamurqa conteo rápido nisqanta hinaspamiki chay letrero champipas transparencia ahora champiñataq Ipsos nisqan riki rikurirqa entonces chay iskayninku riki uklawakuykuspanku llamkarqaku chay conteo rápido nisqanta qhumuwananchikpaq ya hinaptin chay tituluchanta riki churaykamunku y ñuqapas nirqaykichik riki imanishkantaq conteo rápido nacional nispa riki nacional nispalla churaykamunku hinaptin como chayta ñuqapas rikurqani nacional tami churaykamunku chayqa riki kay Perullapiraqmi extranjero manaraq chay ukupiraqchu nispa y chaytam kay Ipsospas nin ari kay conteoqa kachkan conteo nacional extranjero chayñataq chay actas impugnados chaykunawan hakiyku ganaronmanmi nispa rimaykamun riku wawqillaykuna pallaykayta kaykum ganaronman a través de votos del extranjero y actas impugnados kunan imaninantaq chay si bien es cierto votopi ganaron kay tayta Roberto Sánchez pero mesapis kay mama Keiko ganayta munan imaninantaq chay wakiq actakunataya anulachiyta munan ama chay Roberto Sánchez ganananpaq huk rimaypi nisunchik huk mesakunapi riki ganachkan Roberto Sánchez notin chay actakunata riki chay observachispan
anulachiyta munan imapaq chay votukuna amaña yupasqa kananpaq. Chay votukuna amaña yupasqa kaptinqa ima pasakunqa perdinqañariki chay votukunata. Chay seguramente kaykupa chay actankunapas riki kachkan huk iskay observasqa chaytañataq riki yupachiyta rikaw chaynapi ganananpaq. Entonces chaytam kay kaykuqa ejecutakuchkan misapiqa ganarunmanchusmi nispa riki nichkanku wakiqkunapas especialistakuna rimachkanku ñaskayta riki equipo técnico de Keiko Fujimori rimanña chaysi mama Keiko kunankama manaraq fraudita rimanraqchu, ya, porque mana chayqa ñas fraude kayna wakna nispa chaqwamuchkanmanña pero kunansi suyachkan de que chayllapa equiponsi kay Keikopa aguanakuchkan chay votukuna kay Tayta Sanchezman favorecer votukuna anulachiypi chaypan sutin actas impugnadas chaynata chay extranjeropi kaq votukunatañataq allichachiypi allichachiyta munachkan, o sea nisunchikya Españapi ganaron riki kay Roberto Sánchez. Huk ejemplo ya manam chayna puni nichkanichu, ejemplo nichkan nisunchikya Españapi ganaron mankarqa riki Roberto Sánchez natenqa como demorachkan hamuypi natenqa riki chay demorata aprovechachaykus chay actata kicharuspa riki Keikopa ganasqanta churaykuy o reemplazaykuy rika todo firmakunatapas falsifikaykuspa llapachan falsifikaykuspa riki. Entonces chaynatas rurayta munachkanku nispam denunciakuchkanku awqillaykuna pallaykuna chaymi chay botonchikta cuidananchik nispa. Entonces kay Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Nicaragua, Keikom ganarunqa extranjero votoan chaynataq chay actas impugnadaswan nispa. Porque ñuqaykuqa chay tutaqa chay conteo rapidopik publicaykarqamu que solamente votos nacionales nisqallanta. Chaymi chay rimaykachkan wawqillaykuna pallaykuna. Según chaymanta rimaspa ari kay Fujimori nortelawpi ganaron, pero kay surlawpi ñataqmi que perderontaq, kay centro sur perderon. Norte e oriente piñataqmi que Keiko ganaron. Kakuchkanse 1516 actas observadas, 1500 actas observadas, 16 changraga. Chaymi que kunan yupaypi kachkan solamente 95%, ya faltachkan 5% kachkan chay 1500 actas pe wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay 1516 actas pe kachkan achka votokunaraq riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaywan si ganayta munachkan riki kay Roberto Sánchezta, ¿no? Y más votos extranjeros. Pero chay votos extranjeros manta rimas paja ña kay transparencia Nicaragua. Chay domingo tuta ñuqayku chay conteo rápido willamurqaykichik hinaspa nirqaykichik riki Roberto Sánchez mi ganachkan riki 50.3% nispa kaykuñataqmi riki 49.7 wan perdichkan nispa ninriki. Pero kunan como kachkan denuncia de que kay votos extranjeros ta allichamuchkanku que ganananpaq. Y chaynallataq riki kay votos impugnados kunata riki Keikopa haqtaqa ari nispa y Sánchezpa haqtañataq anulachispa ganayta munachkanku y chaymantam kay transparencia pillamkaq kay Asociación Civil Transparencia es otra organización. Paykuna Nicaragua kaynachata wawqillaykuna kayta entendisunchik, ñuqapas kay partichata riki mana entenderqanichu porque kikin Ipsos churaykamurqa conteo rápido nacional nispa hinaptinqa kay transparencia niwachkanchik manam chaynachu. Chay conteo rápido peqa huklaw llaqtakunatapas churamurqanikun principalmente más runayuqkunata nin. O sea, chay extranjero voto pas yaykusqas
pero mana llapachancho, mana chay pachaca pichachunkan llaqtakunapachu, porque huklawkunapiqa chunka, iskay chunka, chaynakuna voto kasqa, no sé, maypich gana nisqanpichus kasqa 49 electores. 49 electores chus me mana rita monasal 49 o 109 electores, no sé aproximadamente, pero mana sienta mana ni 150 vamos al pancho elector kuna chaykuna mana vota risqachu nispa chay publicación jawariskarani, pero mana anotako igorganichu, ya. Entonces que Asociación Civil Transparencia ni karamun votokunata yaparjanikum chunka llaqtapata, pusaq llaqtapata. Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, Miami, New York, Estados Unidos, Miami, New York, New Jersey, Estados Unidos, Barcelona, Madrid y Milán, más peruano, más enchicuna, kachkanko. Mana kaypi, por ejemplo, Ecuador pips kachkan achka peruano más enchikunaja, mana cancho, por ejemplo, Bolivia apagorgacho imainaya, mana kaypi nincho Colombia, por ejemplo, mana cancho, solamente kaypi ninchkan Santiago, Buenos Aires, Miami, New York, Jersey, Barcelona, Madrid y Milán, chay llaqtakunamantapas pim ganas jantak churamurqanikum nin. Así que chay Alfredo Torres riki manam rimachkan allintachu nispa rikao, porque claro chay pusaq ciudad chagari que ciudad chag nichkani, pero achaypi más peruano más inchikuna votan, pero manam chay pusaq ciudadlla churiki wawqillaykuna pallaykuna a nivel mundial. Por ejemplo kaypi faltachkan kay nallamanta qhawaykuspalla kay América llamanta qhawaykus, por México may cancho, México pis kachkan peruano más inchikunaj. Por ejemplo, mana Ecuador cancho, Ecuador pis kachkan peruano más inchikunaj, ya ves, Bolivia cancho. Por ejemplo, Brasil cancho kaypi wawqillaykuna pallaykun, Brasil pis kachkan peruano más inchikunaj. Mana cancho, a ver, Colombia, ni cancho ni Panamá, ni Cuba pips kachkan peruano más inchikunaj, ashalla kaspapas Cuba manta rimas papas nichkan Cuba peja ganaron lápiz nichkanchik JPM nispa rikao, lápiz wanta pinsachkanchik JPM ganaron Cuba pipas nispa nichkanko, Cuba pips kachka peruano más inchikunaj, así que pinsachkanki chikirika Cuba, Venezuela es total nispa, pero pues Cuba, pues Venezuela, pues peruano más inchikuna kachkan. Entonces kaywan que nichkan taita Alfredo Torres sumaktaya rimay voto extranjero pasa, si bien es cierto mana llapachancho, pero incluisham kachkan nin wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay 50.3% kachkan kay votokunapiwan, ¿ya? Y justamente kajaya kay kachkan ficha técnicampas, ficha técnica kajaya chaqruyukaramun kayta, justamente ahí está datum, ahí está datum y justo Ipsos, ahí está ficha técnica datum, ficha técnica Ipsos. Ahí está ficha técnica, tienen ficha técnica, kajkay perichkan cobertura nacional y de restantes en el extranjero y residencia en el extranjero, igual nichkan wawqillaykuna, esas son las fichas técnicas. Así que extranjero mana llapachan kaspapas incluis hakachkan principales ciudades wawqillaykuna pallaykuna. Pero imataq pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna, kay según ficha técnica Roberto Sánchez ganachkan rikao 50% más uno chawan rikao, porque 50.3% chayna llami kachka. Entonces 50% más uno han ganachkan Roberto Sánchez. Pero chay ganas janta riki como nada chay botullarik chay pikachkan imanin mi kaypi según denuncias wawqillaykuna kaypi kachkan Bernardo Cajal paypa comentaskan, es un comentario, pero chay comentas janta ya ñawin chaykusunchik imanishkanta transparencia ñari que huklao llaqtakunapipas churaykurqam runankunata kay Perupi a nivel extranjero.
pero Ipsos ñataqmi mana chaynataqa rurarqachu. Ipsosqa principal ciudad kunallamanta igual chay datunkunata ruraykamurqa, pero anki transparencia Ipsos kuska llamkarqaku, pero personal ninqa cada uno pa karqa wawqillaykuna pallaykuna. Pero kaypi Ipsos riki tumpachata llullakuyta munaspan kay datukunata alterayta munachkan, kaypi nichkan. Ipsos wawqillaykuna pallaykuna riki kay llullachata publicamun, hinaspan riki justamente chay manachum publicamurqaku chay voto de imaninkum chay flash boca de urna nisqanta, y chayman si cumplichiyta munasqaku paykuna tumpachata chay votokunata qhiwimuspa, ya, pero transparencias mana munasqachu. Ipsoswan transparencia iskaynin publicamurqaqa chay tutaqa rikaw. Ipsos qhiwichamuyta munasqa hinaspa ninqa kaynam kachkan resultados señor transparencia nin manam señor kaynam kaqay, a ver llapanta tupaykachisunchik nispas tupachisqakuraq hinaptinsi riki kay transparencia qarin tukuykuspa kaymi chay chiqap resultado qamkunapaq kaymi faltan nispan riki observasqa chay manas tupachiyta atisqakuchu nin wawqillaykuna pallaykuna. Porque kaypi justamente chisituta kay Ipsos pillamkaq chaqaya chay tayta wiraqucha iman sutin chay wiraquchapa Alfredo Torres sutenta kachkanchik Alfredo Torres ninriki voto observadorwan chayñataq voto extranjerowanqa Keiko ganaronmanmi nispa. Justo chaymanta ña qayna punchawmanta qallakuykun ña rimay wawqillaykuna, ahí está, incluso kaqay doctor Ramón Ramírez Erazo paypas niykaramungña ñam Keiko qallakuykun chay fraude rurayta con apoyo de la CIA, apoyo de Trump y organismos internacionales. Paykunam ña Arik hallakaykamunkuña hinaspa riki chay ganas jantañataq riki chaytañataq riki publicamuchkanku a través de televisión, radio, redes sociales llaqtata engañanankupaq porque paykunapa maquinarian chay riki wawqillaykuna paykuna, paykunapa maquinarian chay, pero kachkantaq riki kay prensa alternativa nisqanki wakiqkunaqa chay prensa alternativa tapas qhiwirunkutaqma chay prensa alternativa o independiente kachkan chayri que mana dejachkanchikchu a través de las redes sociales kay fraudikuna kananta. Por ejemplo, kaypi kachkan kay pasichata uyariykusunchik wawqillaykuna pallaykuna quizás riki chaywanqa entendisunchik más taraqpas, ya. A ver, vamos a ver cómo quieren ajustar estas elecciones. A ver, kay panichanchik ojalá riki ama sancionarusu wasuanchu, pero inatay uyariykusunchik. A ver, vamos a escuchar. Exministro Alberto Fujimori y A ver, nuevamente. Se filtra un audio de Pepe Klimper, el exministro Alberto Fujimori y ex candidato vicepresidencial de Keiko, explica en un mensaje de voz por qué cree que Fuerza Popular terminaría ganando la segunda vuelta pese a lo ajustado del conteo. Su apuesta son las actas observadas y el voto del extranjero. Hay un montón de actas observadas, la mayoría de Lima. Esas no están contabilizadas. Al momento que yo digo esto, Keiko tiene 30.000 votos arriba. Falta contabilizar 5% de actas, principalmente del interior del país, y en esas vamos a perder. Y posiblemente cuando se termine de contabilizar, Keiko baje a estar 50, 60.000 votos abajo. Es decir, cuando se termine de contabilizar lo nacional, Keiko va a estar 60.000 votos abajo. Pero de ahí tienen que agregarse estas actas observadas, la mayor parte por ellos, y actas de Lima. Si el porcentaje de diferencia se mantiene al reingresar esas actas observadas, Keiko debe
recuperar 40, 50 mil votos. Y falta el extranjero. A las 9 de la mañana de hoy se han cargado 0 actas del extranjero. En el extranjero, razonable es 60-40, un marginal de 20. En la primera vuelta votaron 400.000 personas, no sabemos cuántas han votado en la segunda vuelta. Incluso si hubiesen votado menos, 300.000, y se mantiene ese marginal de 20%, son 60.000 votos y Keiko ganaría las elecciones. Todos los modelos que se están corriendo dan a Keiko de ganadora, pero por muy poquito margen. Esa es la situación a las 9 de la mañana de hoy. Ahí está, ojalá pelecona. Acá hay videotas que José Klimper grabaicos pan mandai con a través de WhatsApp, grupo de WhatsApp del Fujimorismo pura con aricaita nachkan chay seri que kay mama Keiko tarik niskan ama Keiko hikuta koicho ñam misapi ganaron chigña pasinchawan suyachayku y ñam ganaron chigña. Ahí está, vamos a hacer un análisis nispanisca, okay, análisis te explicamos ahí que quichua chapi kay nampata nichka kachkanmi Lima pi achka observasqa actakunaya rikao achka observasqa chay actakunapim Keiko ganachkan nin pero yupayta tukurunqaku chay actakunata kay Perumanta y Caro llaqtakunamanta hinaptinqa Roberto Sánchez mi gananja 50.000 o 60.000 votos nisqanwan nichka 50.000 60.000 votos van ganaron chay yupayta tukuruptinku pero como kachkan actas observadas en aptenja chay actas observadas mayoría Lima chaypim Keiko ganachka en aptenja recuperaros un chic a 40.000 votos 30.000 40.000 votos tam recuperaron en aptenja nada chayawan ñam riki Roberto Sánchez gananja chaymi kay a nivel Perú nichkan pero nichkanta extranjero pim kachkan riki en realidad kachkan casi 800.000 votantes total son casi 1 millón pero registradas kachkan casi 800.000 kay primera vuelta pues 400.000 picos ya votas jaco hena teniskan konan anki mana ñallapachanña chorichon 300.000 ya ñarichon chay 20% ta que recuperación chik voto extranjero anme nispa chay voto extranjero chay aramonja en atingmi que chay 20% ya estaba solamente Keiko gana chay kuchon 65% o más de 60% han niskan más de 60% han ganado chon que Keiko extranjero pe Robert Sánchez ya que 40% han menos de 40% hinaptinja chaypim kachkan chay 20%. Más actas recuperados, más actas extranjero, Keiko ganaron jahuk iskay voto chayawan nichkan. Keiko va a ser ganador con mínimos votantes nichkan. Mínimos votantes y variante jahuk iskay voto chayawan ganaron nichkan. Entonces, kainata chay analizachkan koriki inaspariki justamente imachkanchi. Keiko ganayta munachkan mesa penispa. Aunque chay voto peliucha tari que chay observado, taman observado, taliucha chay conteo rápido pejari que yo paramonco, pero kay peniskan manam llapancho chay peja kachkan yupasja, si no observas jaconaja manam yupasjacho, pero manam conteo rápido peja liucha miaiko auxiaicona payaicona, así que nos quieren atontar. Conteo rápido peja liucha miaiko. Chagay chayna nichkan portal transferencia. Observado conaja imapiñam manam chay conteo rápido picho, sino observado kay Jurado Nacional Elecciones yupaptiña, ya chay piñam chay. Entonces kayna chata artichkanko inas mama Keiko tariki consuelachkanko ama mama Keiko imatapas nicho ama fraude nicho y solamente chay taita aliaga yari que loco yachakuchkan chay centro poblado kunapi chay voto kuna mana valencho paykunam cárcel mangrinan kayna wakna kayna nispari que hikutachako disimulado yari kao
Imapaq porque chay tariki kay mama Keiko fraude nispa sichon Roberto Sánchez ganaronqa hinaptinqa rimananpaq, chaypaq riku awqillaykuna pallaykuna. Entonces kay Kim Klimper paykunapiwanchik kay Alfredo Turner paykuna parlachkanku riki hinaspan kaykunata publicamuchkanku awqillaykuna pallaykuna. Ahí está, justamente ahí está Alfredo Tornes kaychu chayqa hina kayllapim kachkan kunallan chayta churaykusunchik. Aquí está, kaqaypi chay chateasqanku awqillaykuna pallaykuna. Kay chateasqanku pikachkan kaynaña sutikuna rika pikunay kay Juan Carlos Mach, María Isabel, Susana, El Espuro, Juan Aurelio, chayna sutikuna kachkan rika grupo de WhatsApp chaypi rimasqanku rika awqillaykuna, así a través de grupo de WhatsApp chaykunata rika paykuna rimachkanku, pero chay lluqsiramunña kay redes sociales man rika. Iskaychachi kachkan suplonninkuna rika hinaspa rika disimulalla publicaramunku porque kayqa pakasqa karja kikillankupaq wawqillaykuna pallaykuna, kikillankupaq claro también infiltrados del JP o tagriki kay llaqtanchik kuyaqkuna riki infiltradokuna kachkan chaykunachik kay tariki ayqicharachimon hinaspa yacharunchikña ñuqanchikpis wawqillaykuna pallaykuna. Ahí está, justamente kaypi Juntos por el Perú ña denuncianqaña kay Jurado Nacional de Elecciones chay Alfredo Tornes paykuna chayñata riki chay wakiqkuna direccionachkanku porque Alfredo Torres es de Ipsos. Imaynampitaq paykuna nishkan kay nawanja chay voto extranjero chayñataq actas observadoswanja ganaronqa nispa. Mana chaykunata rimananchu nispa chay denunciakunapas kachkanña wawqillaykuna pallaykuna. Entonces por orden de Donald Trump rika Donald Trump ejecutamuchkanta wawqillaykuna pallaykuna kay derecha ganananpaq. Derecha ganaptinmi kay llapa imanchikta riki dueñuyanqa kay Donald Trump porque nishkancha kay Donald Trump wakchayakuykunña maqtachata qullqinkanñachu Iranwan peleaspa astawan waqakuykunku justamente ña guerra qallakuykun llapatawan Irán Israel tinsi riki kaqlla petroliopi subikuykun Estados Unidos pues yarqaypi kakuchkanku wawqillaykuna qullqi manaña kachkanñachu tiene que llaqtakunaman fuerza yaykuyta munachkan riki lliw llaqtakunaman pero tariki tukupayta munachkanku, falta Petroperú, falta algunas empresas, falta litio chaykuna riki qhipikunanku, aunque litionchikunapas kay canadiensikunapas makinpiñam tarikuchkan riki y chaqay Venezuela patapas qurinta qhipikuchkankuña, falta Bolivia tapas manam kacharisunchu nishkankumi que falta Colombia, falta México, llapachanta riki dueñoyta munachkanka Estado, aunque dueño rika patio trasero, pero gobierno kunami que tumpachata riki manaña kasuchaspanko karunchachakuykuspa kitacharonku riki Estados Unidos manta huk iskay productokunata. Por ejemplo, mana Perú riki 100% que Estados Unidos pa makinpichu, ahí está Chancay, por ejemplo, China pa makinpi, sichon Keiko ganaron hinaspa Chancay riki quitaron China man hinaspa entregaykunqa riki Estados Unidos posiblemente, Petroperú taps igual. Entonces hay problema kachkan wawqillaykuna pallaykuna, pero kaymanta richkan kay organismos internacional, por ejemplo OEA nichkan elecciones apakorqa allinchallata nispa rika. Claro, OEA pues brazo de Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna. Estados Unidos pa brazunmi imayna haykayna nispapas paykunaqa anqallam riki rimachamunku disimulaspa rika, aunque misión observadora electoral de Estados Americanos OEA paykuna ñam informeta presentaykunkuña hinaspa nichkan riki solamente suyachaykusunña chay yupay tukunankota kunankamaqa empate técnicum kachkan nispa chaynampata riki disimulamuchkan mana ninchu riki ganaron ñam nispa mayjinpas ganaron ñam nispa mana chay nimunchu igualito OEA nimuchkantaq kaymanta riki wawqillaykuna pallaykuna allinñam apakuykurqa suyachaykusunchik chay yupay tukunallanta nispa ya está mismo OEA. Y tukunanchikpaq kayman tukunanchikpaq ña riki yapatawan haynapuncha nirqanchikña pero kunanpas yapatawan yapaykamun Jurado Nacional de Elecciones. Kimsa chunka punchaotam suyanaykichik porque waranqa pichqapachakmi actakuna kachkan observado. Chay waranqa pichqapachaktas killantin riki
yupan jaco. Pero nichkankota riki kay según denuncias o gilegona palegona y kikin chay Klimper y chay Alfredo Torres paigona rimas hanwan chay demora kunapim riki chay acta kunata sumaqta aychapaykamun jaco hinaspam ganachingako Keikota nispa. Y chayme a propósito Jurado Nacional de Elecciones demoramonja nispa. Entonces kaype que maijin ya pasa corongapas porque chay denuncia kunata que mana yachaswanchu karja pacas jaya kanman karja naptenja tikraramun manco ya karja, pero como ya denuncia kuna ya que kachkan ya napten Jurado Nacional de Elecciones cuida chakungaña que tumbata aunque ya JP man taniscanco ya marcha nacional tamroay konanchi que ya moviliza kusunchik nispa pero parte nimuchkanta suya chay kusunchik nispa. Bueno, manari que taita Roberto Sánchez pasa apurado que che marcha con ata rurachita atichcancho porque wakis con chaita criticamos canta ricao. Ham con chay problema torachcan que chigninan mantar, entonces solamente hay que esperar con paciencia y que tú con anchi pago gilegona palecona cómo va el conteo rápido que las canchicas el conteo del Jurado Nacional de Elecciones, imagínate richcan. Al 96.47, 48%, 48% redondeas tiña, faltachkan si kay piyupana 1723 actas, chaynas faltachkan waujilegon palegona. Kay chapi kachkan 1723 actas faltachkan. Entonces, chay pikachkan más 1500 actas yupay faltachkan. Así que jaicañas yupas jakachkan 89.498 actas. Nishantañs yuparunku. Chay pikachkan kay 96.5%. Porque kay 7 tawan 4 ta juklabay kosunche na tenga es un 5%. 96.5%. Chaynaño kachka entonces 3.5 años faltachkan ¿no? Y naya ganachkan Roberto Sánchez aunque bajaror gañam ñaja temprano manja 50% ya piñam kachkarja que cuñatagme 49.9% pero con anja kajllama 50.1 man soberosja. Kaype jayka voto anta casi 40.000, casi diferencia 40.000 votos kachkan hinalla 20.000 chayawan ñamñaja kachkarja kay denuncia kuna corri kachay con hina tinkajlla alichakorosja mana alichakoroncho sino ñoqa nichkan alichakoron nispaja porque Roberto Sánchez patamri que bajachita hallaykunku votonkunata hinatin chay denuncia kuna porikuyta hallakuykun kaynatan chay Fujimorismo pinsachkan Estados Unidos pewan embajada pewan chay Klimper nin kajay Alfredo Torres nin así que chay tamri que porikarachinko redes sociales pe hinatin kajlla 1% chawan 0.1% chawan ganachkan Keikota 50.1% chao, ¿ya ves? A ver, Keiko Pañatas 49.8%. Chayna un kachkan kay voto auxilicona palecona. A ver, a nivel nacional, chayatan jaikosunchi que a nivel nacional está 98% auxilicona palecona. 98% chaypim ganachkan rike 50.19% chay pichari voto akbray voto mana chayachkan racho nichkanko rika oklakunaman mana chayachkan racho chaykuna pichkay demorachkan. A nivel nacional solamente 1400 chaynallaña faltachkan yupanapaj. A ver, extranjero, ja 37 piñas, sí, efectivamente, kagaya jawachkanchik, que con ganachkan extranjerope. Al 37% yaraj, 63% y Robert Sánchez ñatak 36%. Entonces, paikona yachachkan que, claro, chay conteo rápido, pero que ña huillana coroncuña, de las embajadas, amigo chacango, ya te publican a coroncuña. Pero man, hay un paicho voto, al 30%, a ver, son 69.000, casi 70.000 votos para Keiko y
40.000 votos para Sánchez. Entonces, a ver si es así, que hasta 100% chayanangam imaina y caronga. Entonces, solamente jawan ya cananchi kai parti, pero que ya no manaña kaipe jawasun ñacho, wakej konata, extranjero konapata, solamente general, nomás general, tanto nacional, extranjero, ¿ya? Total, tanto nacional extranjero 96.4%, 96.5% redondeaspa, y nacional 98.15% y extranjero 37%. Chaymi kachkan wawqillaykuna yupay general. Así que sigue ganando Roberto Sánchez, imagínate, chay tocorongacops, chay actas observadas, chayta chiqui kay tanto JP, chayñataq kay Keikopa personeronkuna vigilangaco awqillaykuna. Chayta vigilangaco allinmi kay denunciakuna rikuriramun, caso de José Klimper y caso de Alfredo Torres. Entonces chaywanqa paykunapas riki cuidachakuykunqaña, porque paykuna fraude muyta munasqa riku awqillaykuna palaykuna disimulado chaya. Pero ñari que antes yacharunchikña, así que mana atinqakuñachu rikao, ña pinqachisqaña kachka. Ya tukupaykunchu awqillaykuna palaykuna kay partita, a ver si algún comentario, manachus kanchu comentario kunajao. Solamente jawan ya kachkanchi riki. Awqillaykuna palaykuna, creo que esta parte no sé imatañas rimakuchkampas. Ahora sí. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, ya. Mama tukunanchik botumps kasuachkanchu. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyrikcha willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa.